Sherari ya munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto mwena wa gĩcũa-inĩ ũmũthĩrĩrĩkĩrĩire kaunti-inĩ ya Kilifi thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Malindi. Warĩ thutha wa gwĩkinyia igongona-inĩ rĩa mathiko ma Mizingi Mnene, na ũrĩa nĩ ithe wa mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Taita Taveta Haika Mizingi. Mwena wa Malindi agĩthiĩ kũhingũra wabici ya gĩthomo, nĩ ahũthĩrire mweke ũyũ gũkũmithia igeria rĩa kĩama kĩa ODM kũhamũrithia mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Aisha Jumwa kuma kĩama-inĩ. Sasa kama mnafanya kazi na sisi, huyu mama mnambagua kwa sababu amefanya makosa gani? Sijui kama tunaelewana my friends. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie mchana. Jubilee ni moja. Hakuna Jubilee ya Uhuru Kenyatta, hakuna Jubilee ya William Ruto. Jubilee ni moja. Sasa muamue. Mutafanya kazi na Jubilee ama hamutaki kufanya kazi na Jubilee? Muamue. If they want to lose a third seat, then they go on with the petition against Aisha Jumwa. But if they don't want, they want to retain that seat, ODM should apologize to Aisha Jumwa, waambie sorry mama, tulikukosea, wewe shikilia tu hiyo kiti, hatutaki aibu ngine. Shege Gukumio Ruto nĩ athingatire atongoria gwĩkuruhania na wĩra ũrĩa makonie handũ-inĩ ha kũingĩria ũteti bara-inĩ ya Gukumio. Mĩrĩto ĩno nĩ ĩrekereirio nĩ mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi arĩ igongona-inĩ rĩngĩ ngũrani. Mimi naambia ndugu yangu Uhuru, there is no better time that you have the goodwill of the ordinary Kenyan than today. This is the moment. This is the best time you have. The Mwananchi is with you on the fight against corruption. Don't let this opportunity go away. Use it to crush corruption. Wafisadi watakabiliwa na mawakili na mahakimu na wale wa upelelezi na wale ambao wako na ujuzi wa kufanya kazi hiyo watashughulikiwa na hawa. Sisi tufanye kazi tumepatiwa na wananchi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na kũrũmĩrĩra kũhotwo kwa ODM ithurano-inĩ igĩrĩ nini mwena wa Ugenya kaunti-inĩ ya Siaya na Embakasi South gũkũ Nairobi, ambunge a kĩama kĩa Jubilee nĩ mathiĩte na mbere gũkenerera ũndũ ũyũ. Gũkũ aingĩ makiuga mũingĩ wa Kenya nĩ wonanĩtie dalili cia ũtongoria ũrĩa marenda. Ochieng ameshinda kura kule Ugenya jana. Deputy President wasikiza Wajaluo wanakuambia hii mapema kwamba wakati unaunda serikali usiwache Wajaluo nje, uhakikishe kwamba ufanyie Wajaluo kazi. Wakaenda Ugenya wakaongea matope tupu. Hawakukumbuka hapa duniani kuna Mungu wa maskini na Mungu wa hasara. Wamekuja kama wamepita katikati yao. Girifotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.